U Rwanda na Kongo byasinye amasezerano aganisha ku mahoro arambye. Ni amasezerano yasinyiwe Washington kuri 25 Mata 2025 akaba yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba wa Guinea bafashijwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Yavuze ko uburasirazuba bwa Kongo bumaze igihe kirenga imyaka 30 mu bibazo by'umutekano muke bituma amahoro n'iterambere rirambye bitagerwaho. Ati ni ingenzi kuba ndi kumwe n'abagenzi banjye ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu kugaragaza intangiriro y'ubushake bwo kugirana ibiganiro kugira ngo hashakwe igisubizo. Rubio yavuze ko ateyushemo no kuba akorana na Perezida Trump urajwe inshinga no kwimakaza amahoro ku isi kandi akayagira ishingiro rya byose. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko mu izina rya Perezida Paul Kagame ashimira Trump wagize uruhare mu gutuma habaho ibi biganiro bizima biganisha ku gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ari nabyo byaganishije ku isinywa ry'aya masezerano. Ati uyu munsi turugana ku bibazo bya nyabyo umuzi bibazo bikwiriye gukemuka kugira ngo tugere ku mahoro arambye. Yavuze ko ibyo bibazo birimo iby'umutekano hamwe no gucyura impunzi. Ati ni ingenzi ko tuganira ku kubaka ubukungu bw'akarere buhuza ibihugu byacu hamwe n'abashoramari b'Abanyamerika. Intego yacu no kugira akarere gatekanye kazira ubuhezanguni bushingiye ku moko kandi kayobowe neza. Yavuze ko mu gihe haba hari imikoranire myiza byaganisha ku iterambere ry'abaturage n'uburumbuke bw'umugabane wa Afurika muri rusange. Nduhungirehe yavuze ko aya masezerano yasinywe ari urugendo ruganisha ku masezerano y'amahoro arambye ndetse ko ashingiye kuri gahunda y'ibiganiro byagizwemo uruhare na EAC na SADC hamwe na Qatar. Ati indumbiro yacu ni ukugera ku masezerano y'amahoro mu gihe cya vuba. Nta nzira y'ubusamo, tugomba gukora ibikomeye dukemura ibibazo mu buryo bwa nyabwo rimwe na rizima. Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bose mu guharanira ko urugendo rwatangiwe rutanga umusaruro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba wa Guinea yavuze ko aya masezerano yasinywe atari ikimenyetso gusa ahubwo agaragaza ubushake bwa politike kandi ko bishingiye ku ntero y'uko amahoro agomba kuza imbere ya byose. Yavuze ko icyizere kigomba kubakwa hagati y'impande zombi, ibyo byamara kugerwaho bikabyutsa imikoranire ifatika. Kayikwamba wa Guinea yavuze ko isinywa ry'amasezerano ritanga icyizere atari hagati y'ibihugu gusa ahubwo ko no ku baturage bamaze igihe kinini bategereje amahoro. Ati amakuru meza nuko hari icyizere cy'amahoro, amakuru ya nyayo nuko amahoro agomba kugerwaho. Aya masezerano agenga amahame y'ibanze mu miyoborere, mu mutekano n'ibijyanye n'ubukungu. Kora subscribe kugira ngo tuzabane n'ubutaha. Ngeneye RB Kajibwami.